Ағайын туғандар түсінгілі. Егерде біз жанағындай бұл шайлау болбай қалды деп айтпасақ, анда біз моу фальшивый документке печать қойып бермекпіз да. Мына қазір мотуюстар екі қалды, ошолар печать қойып берсін. Біз қойбай қойдық. Анткені бұл шайлау болған жоқ. Шайлау болған жоқ. Елді қайрадан алдамады. Ошондуктан биздин талап бұл бийлик, мындай бийлик бизге кереги жоқ. И нормальный шайлоо өтүш керек. Кайрадан нормальный шайлоо, таза шайлоо өтүш керек. Елім айтып кетейін. Елім айтып кетейін. Елім, сіздерге чоң рахмат. Ушунчалык туруп берип атасыңар. Ушунчалык ой пикирлериңерди, жүрөгүңөрдү, эч нерсени кыйынчылыктарды карабай, ушу чындыкка жетебиз деп ушунчалык күчүңөрдү салып атасыңар. Мен силерге ушу чын жүрөктөн чоң рахматымды айтып кетейин. Чоң рахмат. Елім. Рахмат. Бұл бүгін өтіп жатқан процесс бұл шайлау емес, бұл ұрды, бұл шайлау емес, бұл алды. Бүгінгі билік тегел шайлаған жоқ, бұлар қарақшы. Біз бұл қарақшы криминалдық үлгілігі соғыс жариялаймыз. Бүгін бұл жерде жаштар, пенсионер жекелер, ақсақалдар тұрасыздар. 3 ай бұл режимменен күрестіңер. Сіздер өлкөнің патриоты, өлкөнің сыймығысыздар. Мен патриотторға ура теңкелеп, ура патриотторға. Біздің бұл үйгілеменен соғышуыз бүгін ғана бүтпейді. Ар біріміздің жұмыс ордымызда, тойда болауы, баняда болауы, батада болауы, барлық жерде біз күрешеміз. Ар секунд сайын, ар минут сайын күрешеміз. Бізге жеңіс жақын. Біз Бакиевті жеңеміз. Бакиев жоғалсын. Бакиев кетсін. Азамат, шайлоочулар, урматтуу биздин колдоочулар, бизге 1-2 күн мүмкүнчүлүк бергиле. Биз ошол шайлоо участкаларынан ошол документтерди жыйнайлы, бардыгын колубузга алалы. Ошондон кийин колубузга документтерди алып, андан кийин кеңешип, сиздерге мындан кийин кала турган иштерибизди сөзсүз айтып чыгабыз. Мен бүгүн эле мындай кылалы, тигиндей кылалы дегенге biz ушундай чечим алдык. Бириккен элдик кыймылдын жыйыны бүткүл Кыргызстан боюнча документ алгандан кийин, колубузга факт алгандан андан кийин далилдүү түрдө анан протест жасайлы деп чечим алдык. Ушуга макулсыздарбы? Эгерде макул болсоңуздар, Тыстан угуп турсаңыздар, макул болсоңуздар, мына азыр бир нече провокаторлар арабызда жүрөт. Жолда бир нече провокаторлар караңгыда бурч-бурчтан алынып турат. Эч ким кепил бере албайт. Кимди кайсы бурчтан, кимдин капталына бычак тыгылып берерине, кайсы жерден кандай ок чыгып кетерине. Бул бийликтин жүзүн билесиңер, ким экенин билесиңер. Ошондуктан мына биздин сөзгө чыдай албай айрымдар кыйкырып атат. Мен ошондуктан силердин бардыгыңыздарды сабырдуулукка чакырам. Күрөш али алдыда. Мына биздин лидерлер бардыгы бир добуштан айтты. Эч ким эч качан күрөштөн качкан жок. Бирок биз сөзсүз жеңишке жетебиз. Бирок 2-3 күн мүмкүнчүлүк берсеңер, биз дүйнө жүзүнө далилдүү көрсөтүп, андан кийин мына биздин күрөш ак, биздин күрөш калыс, чындык үчүн деп туруп, чоң күрөшкө аттанганга мүмкүнчүлүк болот. Бул жеңиш Алмаздын жеңиши эмес, бул жеңиш жеңиштин жеңиши эмес, бул жеңиш биздин ынтымактын элдин жеңиши. Bir aydan beri ынтымакты көрсөтүп, мынакей бийлик
Uağında aytkan bular erteң эле bölünüp çaçılıp 5-6'ga bölünüp кетет деп. Жоқ, урматтуу туугандар. Мына бардык ушул жерде турат. Бизге наоборот Жеңиш Низаралиев мынакей келип кошулууда. Эртең ондогон саясатчылар, ондогон инсандар да кошуларына биз ишенебиз. Ошондуктан биздин бириккен элдик кыймылдын чечими ушундай болду. Рас колдоп келгениңер чын болсо, дагы бир жолу колдоп коюңуздар. Бизди угуп коюңуздар. Бүгүн Тынч Жакшынакай үйлөрүбүзгө тарап кетели. 2 күндөн кийин 2-3 күндөн кийин биз чечимди айтабыз. Мындан да күч алып, мындан да көп болуп, чоң казатыбызды баштайбыз.